mbere na mbere kabashimira uburyo mwatwakiriyemo yaba ari ku ikipe abakinnyi ndetse natwe abatoza twakiriwe neza icyo naheraho mvuga mwarakoze cyane rero ngarutse ku mukino hari ni umukino wo kwitegura amarushanwa ari imbere ni umukino uje kare gusa natwe twiteguye amarushanwa dufite ari imbere ni umukino mwiza wo gukina turi muri stade nziza duhangana n'ikipe nziza n'abantu benshi niteze ko bazaba bahari. It's a good game to play, a nice stadium against a good team. It's going to be a good crowd, so it's going to be a very nice atmosphere. twe tuzi icyo dushaka muri uyu mukino wa gicu tugiye gukina rero iyi ni intambwe imwe tugiye gutera mu mikino myinshi tuzakina. It's not an indicator yet because it's still early. Ntabwo ari byo twagenderaho kuko haracyari kare kuko hashize iminsi 10 dutangiye kwitegura rero haracyari kare nkuko nabikubwiye iyi ni intambwe imwe tugiye gutera mu myiteguro yacu ndetse bikaba n'uburyo bwo kubaka ikipe mu mbaraga kugira ngo tugere aho twifuza kuba turi ndetse no mu buryo bwacu bwo kugerageza amayeri yacu mu mukino ni n'ubundi buryo bwiza bwo kugira ngo abantu bamenyane. Dufite abakinnyi bashya turashaka yuko bamenyerana n'abandi mu ikipe kugira ngo tugere ku byo twifuza kubaka rero nubwo navuze ngo uyu mukino ubaye kare gusa ugiye kutwereka aho dukwiye kuba duhagaze. Uyu mukino uratwereka aho twifuza kuba turi nubwo hakiri kare ngo tugerageze ariko uradufasha gukomeza kujya imbere. Oya ntabwo ari ibyumweru bibiri bishize dutangiye imyitozo gusa izarangirana n'iki cyumweru dutangiye icyo nicyo cya mbere hanyuma icya kabiri abakinnyi bashya reba dufite abakinnyi benshi beza mu ikipe yacu bamwe baje vuba abandi bari bahasanzwe n'uyu turi kumwe yari ahari. Akazi kanjye ni ugutuma buri mukinnyi wese aba mwiza mu gihe buri mukinnyi yaba mwiza ikipe nayo izaba nziza tuzabona umusaruro mwiza tuzagera kure no mu marushanwa tuzitabira. Njye rero nishimiye ikipe mfite ndimo ndareba uburyo ikipe yabamo nziza. Niyo mpamvu ndi hano naje muri iyi kipe kubera umushinga naje muri iyi kipe kugira ngo ngire icyo ntanga ikipe nyifashe kugera ku gasongero. Pour la préparation, on a fait, je crois qu'une bonne préparation. On a commencé peut-être un mois et demi de préparation. On a fait 5 matchs amicaux. Uburyo twiteguye neza ubu hashize ukwezi kumwe n'igice dutangiye imyitozo twakinnye imikino 5 ya gicuti uko twiteguye umukino wa gicuti mpuzamahanga rero nuko tuzi akazi kacu ku mukino mpuzamahanga kuko mubizi Rayon Sport ni ikipe nkuru tugomba kwerekana umukino mwiza ku ikipe nziza muri Afrika nka Yanga nzi ko twiteguye kwerekana umukino mwiza. Le jour qui est venu le retard c'est à côté de moi d'Abidi mais je crois maintenant qu'il est prêt. Reba njye mfite abakinnyi 26 rero umukinnyi waje atinze nyuma y'abandi niwe ngo mubona unyicaye iruhande Abedi kandi nawe ndatekereza ko yiteguye. Abakinnyi bose dufite biteguye gukina umukino wa Yanga tumaze gukina imikino 5 ya gicuti abakinnyi bose barakinnye babona igihe gihagije ariko ku mukino wa Yanga ni umukino mpuzamahanga rero ngomba gukoresha abakinnyi byibura 80% cyangwa 90% bazakina muri uyu mwaka mikino. Rero umukino wa Yanga njye nkufata nk'umukino w'irushanwa kuko ni umukino w'umunsi wa Rayon Sport ndafata nk'umukino w'irushanwa. On va le prendre comme un match officiel et international inchallah. Ndanyuzwe nabo mfite gusa uyu mukino uzaduha igitekerezo cya nyacyo cy'ikipe nziza twifuza. Rero ngarutse ku mukino hari ni umukino wo kwitegura amarushanwa ari imbere ni umukino uje kare gusa natwe twiteguye amarushanwa dufite ari imbere ni umukino mwiza wo gukina turi muri stade nziza duhangana n'ikipe nziza n'abantu benshi niteze ko bazaba bahari. It's a good game to play, a nice stadium against a good team. It's going to be a good crowd, so it's going to be a very nice atmosphere. Twe tuzi icyo dushaka muri uyu mukino wa gicu tugiye gukina rero iyi ni intambwe imwe tugiye gutera mu mikino myinshi tuzakina. It's not an indicator yet because it's still early. Nkuko nabikubwiye iyi ni intambwe imwe tugiye gutera mu myiteguro yacu ndetse bikaba n'uburyo bwo kubaka ikipe mu mbaraga kugira ngo tugere aho twifuza kuba turi ndetse no mu buryo bwacu bwo kugerageza amayeri yacu mu mukino ni n'ubundi buryo bwiza bwo kugira ngo abantu bamenyane. Dufite abakinnyi bashya turashaka yuko bamenyerana n'abandi mu ikipe kugira ngo tugere ku byo twifuza kubaka rero nubwo navuze ngo uyu mukino ubaye kare gusa ugiye kutwereka aho dukwiye kuba duhagaze. Uyu mukino uratwereka aho twifuza kuba turi nubwo hakiri kare ngo tugerageze ariko uradufasha gukomeza kujya imbere. Oya ntabwo ari ibyumweru bibiri bishize dutangiye imyitozo gusa izarangirana n'iki cyumweru dutangiye icyo nicyo cya mbere hanyuma icya kabiri abakinnyi bashya reba dufite abakinnyi benshi beza mu ikipe yacu
bamwe baje vuba abandi bari bahasanzwe n'uyu turi kumwe yari ahari. Akazi kanjye ni ugutuma buri mukinnyi wese aba mwiza. Mu gihe buri mukinnyi yaba mwiza, ikipe nayo izaba nziza, tuzabona umusaruro mwiza, tuzagera kure no mu marushanwa tuzitabira. Njye rero nishimiye ikipe mfite, ndimo ndareba uburyo ikipe yabamo nziza. To achieve something. So, am I happy with the team that I have? Absolutely. Am I looking for the team to get even Niyo mpamvu ndi hano, naje muri iyi kipe kubera umushinga, naje muri iyi kipe kugira ngo ngire icyo ntanga, ikipe nyifashe kugera ku gasongero. and help the club reach higher heights. So. muri hese mwafuramwe iyo mbibutse ndabakumbura bambwiye ko mwagiye cyangwa se muzagaruka abareyo muri hehe ubayita murera sha umuntu witwa Regis akoza agashaka Regis akimugara uwagatanu usanzwe magnifique yo gukora tigaragaje ni magnifique urarangaye urukiko rw'ubujurire congratulations ku bafana ba Rayon Sport kabisa baramanuka biraza kugera biragera mu kiganiro cya mbere cya sport mu Rwanda wasemera no kuhamagara ariko turaganje murera we yewe murera uri kipe imana murera we yewe murera muratinyuka kumbeshya ku mugaragaro kuko narisohotse murabona muri kugenda ngarakuye kuri agenda abantu bajya bishimira kureba ubwo rero Rikari kuri icyo kibazo ari wambajije mbere n'ibyishimo yego